nipa me mo akwaba Bacho me je so fada hu ye pa bacho Yankopon adom mete ase udin de say bacho me din de Isaac Modo normally me frafa de obi anim de atimbila bacho and now de Isaac Moro bacho Isaac Moro free hi ankasa bacho me free bolga ba me ba kumasa mete so ami ni so ami o free bolga bacho na kumase de utinu so ami ha bacho pani padi adwuma na wo ye bacho me twika wo so ami Trotro o twi Trotro bacho ade be potine ha wa numre yi o se sompa se mpenipa ye hwɛ ne moa anyesa wo hu ka adwam bacho me da sen so me tie for mo tie mi na say 1st July no me ne me meti ye adwuma say normally so am for yanko asema mo hwɛ no omra microphone no o me microphone no mo hwɛ no omra microphone no ma me na ene asɛm wasi wo kumase no ano ten asɛm wasi o kumase o abroko sɛm wasi wo kumase o ano ten papa moro yentie o na me twi Trotro 1st July first week of July ena me meti ye adwuma te adwuma no e bo wa na empty anapa ena e be fa papa bi wa ai shell ha 1st July yeah 1st July first week of July okay ena ya fa papa no wa shell ha nte papa ne se wa ko street station car so yanko street esi omo empty na I first street ai asia honom otumfo runabout hono aya kageti asem na wokan kageti asem na me eti am pai no sei ya pai kageti street yon say wa the smile na street nte ya station ya si omo MTN na ya dan ho akọ station so ago chemicals on nimo no okay nte ya ba na ya si passengers no obi asi correct ya nte hwe nte me dama ni na mu say papa biti car no achi me da man kasa dem hu say oni meet ne kasa na meet ne mpa cho na o say opa cho sen aha de say nya ha na ono eba o so okọ ketia nso ya mfa na ndu be bia na opa na cho be ndey to ma debate be 30 minutes going papa ne pese obesi oni o meet no oni me meet no na ma ye din na me tika num to mo pese obesi nte achi na o pese osi free car num no na o ka chire meet ne say ne mom mo be hu na me father me pa cho penyini nkasa sa wo ba ofie nti oba fomu a na so opa cho a so hu ne mobo say no na papa no kura me na wo hwe me meet ne kura mpo sa na o ka kire o according to the buy no debate na me only meet ne ya me de ma no show no afire wo jai meet no e na wo de ba me so to wo de ba me so na wo se twen na obehu wo si form no na wo si twen na obehu na me hu se okokumia na ana ona wo me na wo se me twen behu so mama this month July ending mbehu de ebesi na momo no so ko nkran no me hunu bio hu na kira kwa bio me hu na kire kwan de bio mbepe na kire kwan me hunu bio na me so ntimi nya me hwe nte ka me na mete na me ne ye debate na ono si a wo ko ne baby na me ne mate ne so ko be ne me baby passenger so da bia ya ko sa nte manfanya asam se bia bibi besi nte 27 no me ko adwuma ba anwumbre me da na say mani 27th of the 27th of July no me ko adwuma bai te me ko adwuma bai na mani ba ko e ba nsuo te say Apollo no na so yen hwe nyambe ye nte ne di chia na mu say ba ko no enko yie kura ba ko no hwe kon mu kama na me say yen adwuma na me ne mate ne ye adwuma ayumbre bai 6 na mu say sa ni so ayre a start me ya mankasa that video day ne kura me ka kire chairman say on hwe mani say mani sitie na o say bi Apollo na ono so fa ne say Apollo na chairman no ne hwan Abu Okase o mate no there be yes station chairman okay na me ka kire say chairman hwe de mani ye na o say bi Apollo na nti e nyina fa ne Apollo na me ko to adro na me no me after 28 no me be die no adichi a metimani a me hu say ade a chi matimani a me hu no hwe na che say manina wo koda no na wani no ayi adwuma hu ade ai hu ade correct o da sore ye me da sore na me hunu hwe wo baby abio this is 93.1 ena me desi ha no so asam no ma me ne ma abero ya bokasa ya hunu we se ko ha we se ko asam we ba no kwa abero no wanda me so me nda ya chini sa ehu baby abofo no na me sa de me de beba mpenifo anim na boni bia ma ye nipa no mo mpa na cho
o he wo bre minim mo pa na choma me se bia boni bia ma ye bia on jai na sam yare ma me ntina me de ba ha ni bre ya oh moro na unsusu se na wani yade dada pa cho me ma me wo me kora no apolo yan fa ne se ya kula brem na me observe sa ni ma no mani be me yini ahu yansa ne de sa ni ani yale ni me hu da na koba sa no oto aduro gu so pa cho me to aduro wo Casablanca ena ono aka kire me se ebe me ya mo a me nja ne me ko hospital okay na me to aduro de so be still me so aduro na che se ni ma no kora se kora enti moro se sia uti daimi unhu obia mpacho mi hu obia o dan mi hu obia se ya so light o edum light o mere mete ho madam fu we ya na de me koba de bia me pe bia be bia me ko bia madam fu odi machi ona de me koba ti sabre da ya utim nyina ha nyina etum ha nyina etum hu nhwe ejesia no mi busa wasem kafra wate jesia uti wani afura sana ya be kan because mi hu nhwe afra no ade hu de da che se afra ase no mi hu nhwe ade che kura mi hu sa ade achi ade asa mi hu nhwe e ba sa no said you okoto aduro wo Casablanca no obi otena so am bia nim se Casablanca de oto aduro ho a omo ya adwuma konfa no chepen wo nim nyurum etu oka se se wo hwe ne be ha wa fa hospital no wa hospital mpa cho David se o kan sa no na me se o mama aduro na me fan try hwe ta do ne try na na mu se ni nko yie no obi ese hospital na me se me ni ani problems ada na hospital we there afi na makai ho se me no obi anya problem nipa no so se me wa dwene twibesu so no obi anya problem ma dwena si afọ na ye homra sesi a wate sabre die wani no esuma duru unhunu hwe sabre die esuma duru unhunu hwe mpa cho me hunu hwe fada enti wadwene twisi so se die be pa na wani no sabre afrei Mrs. said there papa ne kan na eye adwuma already me master wu wo hu jenja na ebo me kan no wo se jenja na me fansan me hu de be si akire papa na me ne ko en sa na o ka kire me na me busa ne se wo hu de so wo me fie ope onko kumi te me kan sa na je se ade ne si na so 1 month now say the same 1 month na getting to 3 days before month end first and ade ne si enti mu se papa no ni mu hobi sesie ino empempi se mu lodu adroba fo no ya mo pai kajetia ase ho kajetia straight no ene fine fara me da se mo pai kajetia straight no so ho na yeso yesi straight a etimi ka chere say MTN but me hu style mate ni si fa no na confusion ko bae ya fa wo de yesi yakọ MTN yan ka straight pa na wa fo na mo bo wa no mo na ekọ te me ga che mate o pa ya ketia runabout na MTN na esiu na ekọ e baby wo de any station car pa cho me de station car free hen na be se ko hen swami tu boshen pa cho na bi wo so na mo ko kejetia na bi wo so na ekọ ketia na papa no o ka se wo ko straight and obesi wa MTN ho fada pa cho mate ni na load car no mate na load me da metistian to oboma wasi ketia na oboma ano se megina na wo fa nipa no te me hu echire na oka chire mate ni se wanka jo se won kwa ha okọ ni se ena ono mate ni debate the debate na na hu nsama wo yi ma mate na hu se ekọ chire dodo na me ka ze papa se ensambe na no okeka chire mate ni no okay omudi nkomuni na ma sheda yi ma ni me pese mene na be kasa but no men nsama na oka chire mate ni se mo adwuma mo ye na mo hwe ye na mom na me de ma no so se ne mom aden fada oni ba wo fi nto oba fun mu ana wo pa ocho help akora we wo pa ocho sa on fi no aden oh na o de abam so met na load car me driver de mete enim nto o si he oboma ano se megina na nipa na be foro wo kasem no na wo kase o fa ne normal empempi no adroba fo ni mate fo no mutimi ni passenger fo no nyantokwa wotane a passenger fo no ekokon sa na oh pa cho fada ya kan tokwa ya won tokwa je se yetimi dan ho na omodidi atem na obi asiko
Yes, ntokwa ye gidi etimi dan ho na o say ade na yam fam kwa ase ho na ya ga say bia station car na obi asi but still I won say mba no bi omo no ya omutimi ka bi a na ye yi ani no masi baba ma we there obi asi ni kura mbre wa kura wo mo si akọ kama be ono nko ade wa tinam be 20 minutes going 20 minutes na o say on the one si gisam de ne kwa ase ho o say ze de ne ko ase ho na say sa time no so a traffic ono atika no mu na ya kire ne traffic a isi ye nti ebedru finfin na obesi aja na je say yaka ho no it one the watika nim 20 minutes o say kan be 20 minutes ba chwa o say ya fa no kwa ase ho nka say ha na oba na mate ne pa no chosa utwi ka nyina no won entokwa anakasa kasa be pa na ka ususu say na ka obi twen waso wo ho kora no a ka obagi atum de ano den pa father on say ka adwuma no ayabotre adwuma mostly kura mate for ntimi ne personal special mo ye hehe na mia me to me boto ayi sika ye de ade ama personal na okọ be papa we na ko say on say bibi say bibi be siwa onhu obehu na na ase awie papa we ne mate ne kasa na kura na esisi maso kamia na say me ntimi yi me boto sika de ma personal na say o me patch of akọ ba oni mate ne ye no kura na ama me de masusu ina asi minim de ba ya sa papa no kora timi yemi ize sa because obi timi ye hehe na miam yi misika whether wo 5 cedi kwa na masa yi 5 cedi na ma so je fa ka no ko o taye sa de metaye sa pa moro wo taye ene a passenger fo eya kasa emo mu di watem maso di biatem mpa cho da be de enti ami doso sa no ba bia situation akoduro no ehia no koreka mpa we ene confession no e wo fidie we so se wo pam na wo kan de waye kan boni a nyame wo ho kwan so wo je wo na anwumire fadamat na empo papa no me wo gidie se sompa otie yen ni efa chope mu odene enti asam na ye no kan anwumire no emfa wada mpacho waseda anya kasa wo ka ho adidi atem amobi kura ka se driver wa no yapen mpacho da be atem di ende ntina me ka se passengers akwa se ye nwefo he bet ma bambet enye te say papa we de no etimi kana mo say nya ha na eba na ya na mo betua twene wonti na police for chimo no na say mo chia ya na de yesika betua nya wona obetua na mo asi akọ ye na passenger ye case giri fi say metwika me no mo nye he say me ne papa we de no minim de wo ka kọ no na emom me so ni ba bia me free ba ebia obekai wo wadwim se adabi kura me lodu free so me ko kagetia wo ba bi betra kam kura no me fokofoko no ka me de kototo we hu kura no a ko ba no kura na ka ye mi bibia ka magi atum wonye bibi sada pacho on say station card normally o first station na obi ansi a oni problem station adwuma na ye but omo aye fa mo free shell ha ko no ena di confusion o ba ya station fo nde o mate say yanko ho isa nwumre nko ana ye ko ho na ka adwuma no yen na ma di mate wa 207 from Swamaha nti tokwa de ebi abesi a refi betima ba se bia me na obi akona me wura fi ya wota ate se omanfo bi ene adowafo no ko wa bra omuka se omukọ ase ho kagetia ase ho straight na omo abedan omo ho MTN ho no wota hu se atwede bo koso ho fara mpacho bebrebe etimi ho driver ni mate kora se tournament o me mate ba kokora na se person ne bo na suna mi iska ma no e friend Simon o si na mi hu de ye na ma me ne se won ko ho isa we di ni sika ma no o mi hu na supo na me se ma me abotere na kola keto su se na chi na mi iska ma na se onje nko passengers ne drivers ne ya kun pa ya da bia ya kun enti sesia no muduru MTN ho no ena o down ho kakra se unko biem ti papa no tena ka nim 20 minutes mpacho sima duenu o se chinchina won si fom mpacho moro yenhwe ha no yie mpacho aha ena kumasi ni wiase nyina etie wo efiri se obi beka se moro wansem de dodo yenhwe kasa bia o kan ya etimi papa no a empempi no asem sise ya na bibi esisi waso de si poten no eturu ba bia na pese o ka shem papa no ka se onsie no efiri ho okọ no etie ba asem pa na o kan ya papa no eye ne ya
ujai mate ni no every say wa wanu mu asem say woni mate ni no na eye ene odane ba so asem be pa na kan ye papa ne ya de me kan ye ne ya say twi na o ka chire mate no say on ne obesi be na mum no na mum no so me mpese obekọ na ne mum no so e kasa modu na me say papa nte ni mum no a o kan no on say kasa modu o ba no nte o ba fom a fara me kan no kura man kansi kura na papa na ere de ba me so man kansi o de ba so sesai o de ba me so say aha na me besi na aha na okọ ono ne na ye ne ya papa na e complain say ne na ye ne ya na wasa so back ana me besi no wa na me hu na me say o ka say me hu na me say o be ye me den o pe akokumie o be hu na o be ye me den me be ye ne den na o say inshallah on de okọ nkran be me hu wa mam 1 month sana o ka say o say inshallah na me say nya me din na o sa de kan sa me kire me say o be hu inshallah na o asoro na okọ no nkọ ni ye sana me ka kire papa no ana okọ ne baby na yeso ekọ ye baby tusi odinya midin kura na ekasa sa no odinya midin na ka say inshallah wo o be hu na chesa okọ asoro kro nkọ ni ye onko ni ye Ntemeka say asoro na nyame na odi inshallah on ba no nkọ asoro ni ye nte me kura man si form me twetwe me kon na ono so gina form na ye di nkomo no sama ye kan o yibi mam na mesum yibi ma no na o se o be hu ya pasa na papa no kura nwoma na ne na ye ne ya mpacho ne na ye ne ya ono ana se ne na ye ne ya be ne nante a onante kore me hu se ne na ye ne ya na no kura nwoma na no kura bag a traveling bag tintin ne bi emu odu a ontumi fa nko ese kaka no na de ne kwa na mpacho minim ne mai wo me de but o si na wo so bag ne si agina me nche na me ne yi mai ho no papa no te say fara manini se de manini si te no mentimi nchira ma hu ni me ne se se wo hu no me hu no satam no de na hu ade what te say wo hwesiro no si te on na ni afi obanye 35 to 40 going na ni afi 35 to 40 de no nyini sa o oh okay by obanye sa age no onyini sa ti no hwe wanim an wo se twɛn na behu o se men twɛn se na me master wo kyerɛ me ka adwuma ka sim wo wuye na ye de gyenye ne bobo ye ka so na o se nye onyanko na o de ntoma kokɔ abɔ no men twɛn na mehu na me se wo pɛ akokumi enti o master de wawu enti na o de danger abobo ka no ho mpacho an enti o ka kyerɛ wo se o master no kura danger no be wo de ne be kyerɛ o master no o si gyenje na ebo me ka no se me yanko se onim nipa kro we o se nye me yanko na me de saa de we bo me fansan o mamboso me on de o kon kran ye be hwe na kire kwan ye hunu asama wa ka kire me na odan na nim no no won san ka we de bio ena okoye na yeso yekoye na moro o ka saa kire wo no efiri ho nyina no a ofiri umate no so a ebedi wo no umate no wankasa bi mo ho mate no wankasa bio se mate ne ye na me de ma no so no na papa na dan na ba me so no that means me ne papa na ye right na papa no call ne baby na me so ye so call baby wo ye wa adwen so kasa asa no ka obesi akopa na chawo me ka se mbesi akopa na chawo but what na ka no ono kura delay kura na mo cars na wo achire ne bo abensa na baby a ye di ni so ntimi ere is okọ ono ka me pacho asem bia ankyere no pacho da be man ka me pacho wo yam so anhyew me yam so anhye me efiri okọ no enipa na wo etwa hohia ya na omutie bi no obi aso ankase kopa achew pacho obi ankasa se main road na ejina na Matiasi road ni kura wie nte honde yagina ho kura ye right no kura yenye 15 minutes okọ enu na obi a pipe na mokasa na umate no enka bi no umate no ankasa amebo wa betri se jai mate ne se menjai ne enko ujaye mejaye ya semu enti se sie no papa na kasa o kasa ye no wonya wa adwen se na yade no ba ne ba bi dada ana unim se papa na se mo kan no na abam fada me no we na me man hu se bibi o but fi se wo me kura me hu se ye se obi ye obi kura me njindi the papa no ya le incident sie na me hu se
papa no san wom because nipa na was say 1 month one fancy o kan ma me meeting te me so me te bi o so o ma o kan say 1 month ye be hu de be si o eso 1 month ana na wotwe mi ni and so e boro one so be 3 weeks getting to month na ana start ade ne see I use spend 2 days pe na mu say my elim nka say me ntimi hu hwe bi o 2 days say me na ye adwuma ade na happen first week of July and 27th na mani hu ade akakrakra 28th na me da sorry a me hu say anini nkoye okay yanko 3A Herbal Center na yanko kope kokwaduro efiriso omo na di kokwaduro ano hyepa aba Kumasi Kropom ha na Ghana fo nyina enya bie wo manfo a wo amanone ese 3A Herbal Center ne nupa 3A co capsules no Coco Master no edu o makagiremu akagiremu a edu om se Coco afifiri woto ama sabre kwabrane wo transia no achia ne to no oyim from abone no sabre 3A co capsules Coco Master ena eboa pa na wodofo duru ba bia enipa eduru ba bia ya ho odi nyina egira yesisi esanse ya ho odi no egira yesisi no na Coco no so haye no ebasa na center boat no ebupe okwa no wachia Coco no ena manisam amama ya ejina osisi mu nyina no eno ena edi wunya eye Coco ena ebasa wodofo ye konya kwa kope Coco aduro nye de atu Coco na say 3A co capsules Coco Master ena sabre ye kope eduru ba bia wani ebe yo wisi wani a eyo wisi no esum enya nuru edise moro de no debi wani nso na eyo wisi eye Coco moro de nye Coco a sabre du bi na mana basa eno ti say wani so eyo wisi na no power to talk wo mama so dia eye Coco ena basa 3A co capsules Coco Master ebetumi aboa ama Coco na asitu a wani so aye wisusu ni nyina ebetumi agyan odofo du ba bia woyam atim ayam tim no eye Coco enipa wudidi kwa widiem bia no ka hu se Coco ewo so yade bia ni hini efri Coco no efise Coco di ni panya papa eno tie ko ne ko tu Coco na se etu Coco na se dia 3A co capsules Coco Master ena yedi eco 2 ase eno ti ba bia ye tonuro etunuro ewo mambu bia no okwa ubenya bi ato kolina ka ba danie ba misi ba ni apidan yenko ne to 3A co capsules Coco Master ne fatu Coco na se o manfo dodo no na edi adanse se okoto bi no edi o makagiramu amom Coco no ase etu wote wo o hwe de yenko ne to bi ne fatu Coco ase 0546 107 107 0546 107 107 sabre yenko pa bibi fa ya minimu a eyemizo ye pe bibi ni anom na hoden atumi agiragina so yapom den no atumi akonkan ya 5G meza na 5G meza ni mizo omo ba ye no ship akopa na de omo ba ye omo ye anwiafo omo abrabọ no omo ba ko nkonya ba ko eno ti aponto abadi to no wani agye kra no a empompi no ya na ye to epono a mizo ene 5G meza ene omanfo epe na wode ama wadofo ayijon no mizo ene 5G meza na mango flavor no eya de bia manfo agya tum enya asem keto akra na miss fruit no wo de man kwada omunyini no ekoso prom ma omo kala no eye fe wadofo galamsefo no 5G meza omo agya tum mazifo agya tum ye ma me mo kodwa so tra omo to so che office fo omo tra omo to so che no empempi no wanhwe no anya mizo ene 5G meza no bi enkanka 5G meza no ade akye se do be ko nyuma no so no na ayeden yenko ne to 5G meza ebebo ye papa ye de ani echem ewo ahwan overseas manager Daniel 21st Kennedy dope bia no ubenya ato ewo ho Bikan supermarket sister sewa ewo Bikan supermarket sister sewa ewo abawa post office nchenwa anomanje ubenya bi ato mama Esther ewo Articom Royal Ventures ewo Baptist University wa okwa ubenya bi ato PNC Ventures and also anomanje taxi station wo one Charity Hospital Junction no na edi hwanimu yenko tobi na Sachi Enterprise wo se bra mizo no obema bi chapo efrise abuso ewo ho asafo abinchi one VIP car park no na di hwanimu sa na kwaku ochre company limited okofodua epoe mantamu asem na mekan epoe mantamu omaji mizo 5G mesa atum anya asem keto akra eno ti so okwa epoe mantamu na opebi atode a kwaku ochre company limited on the number no 0243
0243329414 0243329414 yenko pemizo achira kwai bebo ye papa 21st clinic sciatica expert yenko na sciatica no yenko ni kutu ase yenko ni akotu yade na se sa sciatica no 21st clinic ba na mamu se yade bia friend sciatica sa sciatica no yentrim yade so sisi e fa mu na akokom akosi wo na sisi etwan wan hwe yobeka so watia duro so wan hwe ye beka se na do bi kra no tetia so no sciatica no eno na ha adwene esa no sciatica no akando do no agudem do no ato nananom ewon se do na 21st clinic ba ye wa besa sa yade we nyina ma baso body a wogina bibibe ma utwa boso mpoko aburuchira enya asem keto akora eno ti se yakwa sciatica yade no dia 21st clinic na mekanfo na mede amawo wo se yade bibre bia da obetua to ase na wode ama abibidro so na 21st clinic odi edi ni dwuma laboratory ne scan ni fidi ahodo pi yenko nyekotu sciatica yade na asem yade bia no 21st clinic se brei wo bejewo no atu ase na wode ama kumase ahwan overseas one alpha radio no na eben ho asatima pa kwante pon so no uduru alpha radio filling station bi na otwa wani a edan bia penti ho green no 21st clinic kumase kropam ano ho na behu mo wo boase council quarters called Johnson ubehu no popuri mantem kropom enkran Islegon one American house no na eben ho Domi Green Hill Street Ecobank no achiri ho a na Waterman one committee 1 opposite Roma sorry no na 21st clinic ubehu mo kaswa obodum akwante post ECG office wa one no enedi ehwani mu takwa Roma stores one no enedi ehwani mu takwa dikofodua nkoko sunyani brekum wanchi tachiman en kwanza gozo de bizu dwabo so 21st clinic kosinye minie 0540311311 0540311311 ya toya kwantuo so eyabro hosem metie wone ne driver omu lodu free swame omu ko kejetia na pempi se do musi pai no kejetia ase ho kejetia straight kejetia ase ho kejetia straight na wa behu no omo true MTN ho no ano na omo achia wo mani omo se yenko biem eno na kofa asem abayo abrante Isaac Moru ufri esrim obaba ye djuma enkwanhia wakwa akohia no sabrei kasa bi okokan ye entumi amana ankohwepo enei nipa woni ninya asem no ohye ne bosome na wotwe miensa bebepe esuma duru na ni afra eya asem kase o kumase o abrante Moru ne maame ewa ha maame memo akwa aba yeja oba tampampom te sei yamedum maame kasa den kakra wate abrako na banen soso no ekwa bi so no yiro ho wate bibia bako de bako maame udin de sei me busu din ya Faustina Ayoka Ayoka mu kuro mu ankasa ne bongo noke sesi maame obai nani ekoba asa no wode no achinchini kakra so be ya sama no bacha he na de na ko asori ni na moko ade be na asofo ka bacha wan cafe oseni ni beti ebete na wanche dapoti ebete wanche maami abofra wu na awu no wonyare ni yare bi dada ewu no me Apollo crown ya no ekoba asa no wokan no kure wom kire wokan ne sei osidi ne si ekoba asa mefa chawa ba no wanka bibia nkire me isa sam ne ba na nsa no oboba be frem say ono tinu so no me so meti kotoko na oboba be frem say me bla na me ba ni sori awonti me pia bonti ne ni afra me say ne ni afra sai na me koduro ho sai ampa na me bi say asam ne si dada no ntimi kan kire me say na ye adanti no un kan kire me na mmie wonom be sinne un kan kire me kwa sori kwa sori ko kan kire wo sori fo no say oh say na esi nti na mba be kan kire no un kan kire me gya ade ne si ho be sinne na ade ne be sato na wo ba be kan kire me maami obey unni no che yeyankase wo dema wonya tutura ni kakra tuturafo kakra dabi oni dimpanifo atem dabi ompeka sakura enti maami obetumi ya si so pepo se ade a ato obey no eyenkwanhia
Jamin chire. Obey waware. Oh, yere. Wawo. Oh, me. Wawu mienu. Eba sa se na ne yira kan. Ne yiri ni ha. Ne yiri ni ya ne yire wai. Oh, sire. Mo abona mane. Ma frɛ no, ma ka kyerɛ me ka kyerɛ papa so. Ne papa so te ase. Me papa. Wan kasa papa. Eye moru nana. Eba sa no frefie no sebe mpraduasa omobo anwem. Omo hwe bibi se bi afie bosom na aba ne ho. Empempie no ya na sirimfo no. Yesesa akoda no yepese ye de ne di hene ana yepese oba fie a yetumi ma bibi se yi eto no. Mo hwe fie no bibi asa anim. Me frɛ fie ka kyerɛ mo se me hwɛ na bra. Me hwɛ na de yare ne sa na me fa no bra fie. Se ye na fa ne bra fie. Me hwɛ baabi am be fa ne akola no kokosa ne yare na me fa no bra. So do be me ba no so me ni bibia ametimo kasante na me se on so na yan ba na mbo bo am kakra. Se sa ne yade na fa ne bra fie. Me sa ne yare ne a na me fa no bra na mo ye de on be ya but o so ye bibi na me so. Na se si ya no se wo sa ne yade ansa na ba na wo sa na ansa o se me fa ne ba. Sa akola ne di me chiaba. Enti maame sabre no wankasa no hotel sei. Me sire belma no se me pa wo che be bia wo ho bia won bra na me pa no che no me dikotojo man me yesiremni ono so yesiremni o ye die o mintimi nkire te me pa wo che on fa akola no fom su cha no me ba be sa ni yero me pa no che onya bibia manka onya bibia manka ne ba be boa me na me ba no mame. Oh. Anu adi nchene edi mako no eduru bebia. Awro ko papa. Ya ne metini no enso ekasai. Na ansa na metini no ebeba no yema moru ntrase. Yema moru ntrase. Efrise sede ne maame asi apa acho no yemusa moru nuhu bi wo ho a nenne achopa kese bi mu odene a yemfama papa no efrise baabi aduro no yemfa nipa enfom so emfiri no efrise noke moro ara wan kasa no uwo bibi bo ho ban pacho mini pin kura wa me botomo fara ameni uni bibi abo ho ban pacho da be nyame na bo mo ho ban na woni papa no yiye no wan kasa uwo bibi o se en kasa o ka so wo de o se mehu ana me so pe akokumi ana me unim de wo mo o se unim de wo ho sa na me kan se kasa na kasa da obi se obehu a se wo so huna no tu huna na kakra se si huna ba ono so achiro so otumi pe emre bi me yonko pa bi o hye batakari no srimfo ata na smoke no eno de sedie bubom na danfo obesa mo bi atrai wo oso wuni ba bi amfire satam na konfo ba bi awu asante mampo konfo majara nyame fa ne kransie yi woko homma konfo ni bi kotia no afi danfo na dafo mo woni nan efrise sedie na bubom no onim se wo no bibi wo ho enti se wo betra no de a wo ba obedika ato ama wo no odi atia se je study na me na mgire mu amekom afi wo ne da from wo woni nan enti so okoka se wo no wonim de wo me ho de a wono so obayirim because akasa aba moro so se ye kasa moro para se si yi no esuma dru wa so nim se yamfa anwo ena enye yade so wa kasa wa hunim aka kire wo se papa na ne kasa ye no ene bosom ye o hye wo no ena ama wani afura sabria me no tie sesi ya wonu ho pa chomanu papa ti se na betumi aka kire papa no ebi o bia no so watie SOMPA efama mesra no ebu kotoje ebu fom se omla na sam yale e se de edu ahotom edu ahochirem me hunu he me ntimi nko adwuma
na meba te mesra na me de kotodwa agufo asra na so ano so ka cho say o man kaka biem o so man kaka ni bio ka ne so si ho se menti men ka bio ka ne so si ho esi ho tu panacho me panacho kan wa wo dia pacho maame bi dia te say maame no so we ewo hopa so ami jom hono on fama driver bia o se mi ame pe driver mama no because car no nim na me de fry nti wonti me je car no se wo de amobi te me fa driver man na e bia wo koso a menye wan si da to ajo na di okay nti say wo be catch the papa no se wonu ho ma chopa no munya den fada ma num ho pa ka mi ni bebe o te kura ka me ko ha na jo ya na o se on crime me so crime kura me nim ko ya be fa so ko hunu no shata de bay na say sala course ni bi say SS4 uniform na da omo Friday wears ni bi to ko shebata kiri ase di bom di aka be suro no kaka ka be suro no se me huna no ya semu yanko tie metini no a one muru ko adwuma no metini so ene ewo ha wa bra one chief producer so atwetwen komo yanko tie no Bema ye fro say Pastor FM Nana yaw wo ye adwuma wo me ye adwuma abase bushen station me mate ni wo ye mate ni na o master abe complain say woni obi anya akasakasa wo ka mu ama nani efra na akasakasa na starte wo so esen na assembly city Pastor ne kre elodu obushen station hono ana ne ekoketia ense elodu bushen hono ekoketia isi omo MTN run about on so no entenam say ba no man na wan fro no obushen beto be fro so amehye he ya no kura bag no so okokrom ye ni mu he ya e ba try entedu ono me mate no me pai ketia MTN o because you say try ho MTN ho entime hwe man na wante ena me fa no entime fa na ye ko no na straight ono e ko risk so ni mo na traffic na chi enti wura mu ade shima kwan no so ena ko fa so ni si mo e station be elodu sa de baboshen enti so mo edu ho no ena e ka kira man ne se yese na me na me ka kira no se yese na ha na e ba won sa ha na chi ni nti ena e be simo wa se ena man ne ka kira so o ko street na high street ana high ketia a e be sino wa se ena me ka kira ne so ya ha nye ketia de nya na ya be ko MTN obet enam traffic nti na ya be sino wa se enti me se na won ye dai wensi maye ana man ne so wensi enti me bi na me dem ko so ayede e pa man na chewa na be 30 minutes na man da so tika ni no kura bag enti uma na man ne timu sa na kai ni so enti ho na man ne ka se enya hwe eno si o ka se enya hwe no enso na ye hwe pa enti o ka sa na me driver ni de no nkasa o enti o si man ne si ye no mi so no man yi ne bag ni si fom enti o si fom na de man enti o ko na o ka se enya hwe enso na ye hwe pa no ana driver ne bufu man ne se enya hwe nso eye hwe pa okay ana driver ne bufu ye na o ka jo sa enti o ba ye obone a on fa ncha na se metini na ire apa wa chawa a wonfi no so ana man ni tia driver ne no ana driver ne so ye dai edidi na tem odi na tem no ona o ka jo sa na nyansatema o metini ka no bi na o ka kire me na twen na we me ma obosome de be to no o be hwe me sa hu me kwa akra ana driver ne ka kire se na won so unim de wo efie bibia ntimi nto bia na unim de wo efie bibia no ebetimi ato bia mo so ba hunu drivers for bibia no ebetimi atome na man ne dey etwi fa so no ko ne enso dan ho ne yesa ba aboshen na kire se mo dam ho MTN run about no ho no but man fa na anko ho aha nam traffic ne nti ya ndru ho man fa na anko yes ya ndru ho ena mo ne ye argument ana kasa sa be bro 30 minutes na me say wo ya ndru ho ne nti no wo pezo wo so ye dey wo nsi but me meet ne na me pa na cho so ye dey wo nsi mai me ba ona sa se 30 minutes ana still man ne take no no nka mo de ko aha ne ikono ngokura se na mo do ada na man kwankosi no na e ho no ye nya U10 bia san ntwa emma nti agi sekne esa san be sai be di traffic ne so ye nya U10 wo ho no entwa nko MTN but ho no MTN distance ne ye dey ho no MTN distance ni sha ati ha na distance no en so ugina ho a wo hu ne MTN ho nyina ye dey e pe na ho no kra no
traffic chia de bia hona na yeden yefa na mine kita bag ho no kuta bag kese handbag ne bi no so kwa akra na handbag kese na ne ma wo na man consider ne bag no kra na man fa na nko ho no na ese adwuma ne de ano passe ne de ana pressure nsa adwuma ne jama bo wa na jisika no mensre ye ni bresem ayi o driver no o se o didi papa na temate asembe no ka na tem didi ben odi so wan shida andi na tem so o ye kwase abeta asmo kan ne so de on front ko no ho a driver ni fitin no ka mine so free wonko enam say mine shout no aha o ka so o man bosome de beto no there be before so be ka so man bosome no o se driver ni no esi ye no na ne bu afu eno odidi mine na tem enam say de ntia ma driver ne bu fu ye ne say ono no be mine ka mine ka say enya hwe na ye hwe pa no enam ma driver ne bu fu say na obaye obone a onfa nche no ati ase obaye obone a onfa nche no ena oga ana o shout driver ne no mine no shout driver ne no say on say SOMPA driver ni see ye no de bufu ne ka say na obaye obone a onfa nche na che say won mo kwa no command driver you know passenger no de ntia ma mine bufu ye ho ne say o ka sa na de sanka bi a waka sa de obaye obone a onfa nche ne de sanka bi a kenye boy bi a na sa kenya bufu bet ase na no ye den driver ni kan ni bre so ana wasaka say na uni ba ofia na ana so bisa so uni ba ofia ese sa no asanto for de ese di ese tem de eno na o ka se mi say o ka se won twen no be hu na o se wontumi nya na hwe wase wontumi nya na hwe na onim de obi fie wase onim de oni obi fie a o ka je so me ntwen na be wontumi nya me hwe wasala ma hu drivers for entina wo challenge mine so wontumi nya na hwe yes ena no artist na nim beto unity fa door no ho ena na mine so wo kan anim na no ye dey one na kasa yes one na kasa so ena man buy bet say driver ni ka ade se kana no ba fuma be se na abufu munti ono so abufu keka be cha ma didi ma driver ni che se passenger ni ntumi nya ni feteke wontumi nya ni hu na ono so bibi woni fie enya sa na de ntie okay dem not metri no no so wo ho ne duru ba bia nkomwa bo aka so yin funa mabone a yanyi na chinye